Aduh, bentar Pak. Gas nih. Tinggal di aki dicukur. Ya, cap ya. Sini. Kecukuran aki. Musim wae aduh, kayak wae. Itu halus rumah Kaliwon. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dicukur kayak gitu deh kok. Anek diurut segala rupa nek nempok. Senining. Tuh aki deh. Buat jajang. Calik di sini, calik. Kanamu. Pak Iing beak di Pak. Cep, pasti beri cep. Itu tengah dibedok kenanya. 2 kali enggak bedokun. Ke rumah sakit. Iya nu aya beh. Bilang Pak. Tas pindian lah. Tas nama macet kecil-kecil aja. Sepatu ya. Rumah bisa kotak-kotak Oke, para nama halus Pak. boleh. Ngacak itu mah halus kana. Ya kalah lah. Kakaknya. Halus mada. Ini teh. Kurang bini kana teh mah hisap kotak lecan masih. Pada kuan we eta Pak. Nah, lo tadi Pasep. Tah. Badun cep gantungkeun sakola. Tah. Ieu mah bunuhkeun di ditu. jangan ditonggoh halus tadi. Cep lagi mamah gawe tah gantungkeun. Lari henteu cep kering. Entong basuh mah tuh heula. Barateung.